بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Puas amban kapamudji iyan alin Allah subhanahu wa ta'ala yung kapanalawat si Panghuta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasanyangan si kaam kemon iyan humadir si kuhap-kuhap ininen latun ne sampai yene pakale si live duk si sine-sine ruisab yene nurul ne pa inda sa amyaan may umat Islam bakas yene katagnaan we ku sinarah si kaam yene pasalan fiqhul usra fiqh yene pasal paglawlaki bini ko ina tasabut we ku sidihan lulay ininin gaytan to taabot we te pinangadjian gaytan to we te takale pag seminar sumagwain ko may painta sa ituin labay te ko bisan sa apain dabdali sa amiyaan. Manjari kapatutan si kita bisbay yaningingat palihalan sin hal ininen kakigaan niya ang banlella wa igay maganda mangkanyan yene makagees damikyan nen dende wa igay mag-ella asal masin hadja bang painte lai amban isyurut duk may arkan hangkan ko na pinainlay subay saput te inapakala ini liyang kasaput wal hadja painte yane makakaliihin duk makasabut iyahin yan si may apainte magpapangatji si may jami'iyya si may university manjari to si tuen hangkan subay inaingat te inparkala ininen kalukalo niya allai iye natahinang wete si dumain aturan pangandaakan o syara'ati ini agama Islam atawan niya isablay ko pagdueruehante hasupaya kita gay magdueruhe bang ibarat inte manghinang ihin hininang bang maninggalan ihin tininggalan. Tasapot we ko si muhadara kulang maglabi inday ko bang piyasimana ni miyan palabay pasalan paglawlaki bini amban iyan maanane siluga si syara duk bangwe sinara wa Allah subhanahu wa ta'ala damikyan nen bang in hikmat nen bangwe sinara wa Allah subhanahu wa ta'ala duk pagpene iyan sa miyaan lalahin atawanin pagpene yan na dendehin kasabot mo ko hindi ko ang taesep ko ibi atawang ini damikyan pasalan pagliling yan dende bigasal sa iyan aturante yan sara sin agama islamin kasabot ko sa buhay ko sumagwanin ko ni painte si kalat-lahatan yan kakulangan sin muslim duk bisan si kaykahan sin muslim ang sadili hato man Saudi pag-open ng patik kami alwerin, takitero si may tao, takitero si may lalan, na magpainte bidda do kini hukuman pangakakita wa Allah subhanahu wa ta'ala duk Nabi Tabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manjari uabot kita hato si pasalan pagliling, si patta, sampay pagliling, si may painte Skype, saya si may
Iyene men video call kesa taga surut pa intela sin inday ko bang sabot ko si kama tawag ini. Sa sabot ko aja dadali. Bagi magkhilaf pa inte may kaulamaan si may hal pa inte sa ininen. Pa inda jinari sa bidawabit. So may kanian nin ay yakuna ba'id an munkaril qawl. Tala manamala naman bisara iyene bisara makabias-bias. Duk ini pe ambal na sinarat suwi paluhan mahram sindendele duk ka pungtin ini lella amma ke atawalan siit ke iyan pa inte jinari si hal pa inte sa iyan duk si hajat do isa bahajat ni suwi pa inte ini maone magbisara ini pa inte sawa ini magtunang na ini magbidda magtunang sikite duk magkasa Pagka tunang bang si panghati ko bakas ni magbisara usbahin pa kanapakanya sa magkawin sa inagarin. Buna magkasagana. Natu si ito bang painte ni magkasali asal miyaan haram iliin. Buna si dialeman magtunang lay siga pe bakas kinawin jinari sa bisurut wa dawabit ko sa buto ite yene magbao miyan. Siko ito papinda kite amban pa inte kahalan tasabut telian ne sinunuan il mawdu'atin pasalan yene mas'ala khatam الخطوبة والشبكة. Katawang yung naman na khatamin. Khatam karunia gagana sikaw. Makitanon. Khatam dumay may khatam painte seal sa sinsim. Asa kaya man ako kaha agen-agen bisan sa apa asa sisik ba namalan. Bisan na dikidi ka sama sa takasuwa de. Mas'ala iyan pa inte khatam atau nin shabka magbidda ini ne pag shabka ini lafzun am ino salwa ide ku ito ina shabka iyan shabka makajari sinsim makajari bulawan ina ba yon ne makajari kinakan makajari ini basta kumurong pa inte sa Malaysia so mo taabot te bang ini iyan hukuman nin sido ini karena ada sinsim in sinsim ini nen Banghip UN dehelo ban pagkawin inday kubang ko si may bangsa iyakan atau si may bangsa tauso atau si may Muslim Pilipinas sa bang ko si may Indonesia bang si UN ato sampai may si may Dawla Arabia si sinduhen pa inte bang dialin pagtunang ni pili misita usbalalahin duk me asaduk lalahin ni si may usba dendehin, duk dendehin ne. Umus, iyan pa inte, may anuhin. Pag khatam, umus pinaasekan, iyan lelahin, dendehin, intante. Si tangan ni Biba. Tangan na bibak. Sa kape bakas kawin. Sa Indonesia ko istal tahinang ay dapat sa ininin. Nasa tuso ito en umat Islam. Gay pa ito jinari in kahalan to. Si dehelo pa naman kawin. Iyan pa ito sa mutlak da niya. Dehelo ka kawin. Piyo ko gapi bakas ta kawin en antanan mo pa ito dendehin. Gapi na bakas labay kawin. Usin khatam iyan pasal ininen si waktu pagkawin niya si dender niya si della gaya kita kalan ininen gak kaya kita bang saya kan maginang sa inin atau may suk maginang sa inin Maranao Maguindanao Tagalog Muslim sa iyakan hatu masin niya sa kulang lebih hatu wang may baksate bante iyakan iya bagsukran insya Allah
Tu si itu ang umat Islam dahil ban papilite bang ini na pa bisara me ulama. Imban pulna inin. Imban pulna nin. Magpasin simin. Hatu pinaasek besin simin si tangan dende man bibang ko maglawi. Saya hindi. Os bang lela pinasek si kanawan. Naus bang tinagsuan walelahin tanda abin tagsu ni dasanan bilayo man ina dendele. Hanggang na mga kita dem TV. Hatu bebe ke dem TV. Takita may kaanakanin. Ubus sampai may anak ili ang hagin ito ng matatto bege elum si mian pamarinta sin Christian buya no takite pa inte may kaanakanin o sampai nulig si panganalin iyan di pangandatat Islamin. Alhasil tayo do parkara ato ang ban Christian. Nabangon maghinang kyo sa yan o kyo ramwa Muslim. Kaya sa kaula-ula in kaulay patuhot kyo baya kyo nga hinang iyan pa inte amban may kakahinang sin ini Christian lay. Dambuha iliin ipurnaan pinaman Christian. Si kadue pinanpurnaan amban fara'ina. Fara'in delo pa inte amban si zaman pa ito Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam fara'ina. May para niya padahal ang baniliin aban iya pa sampay ini buwas aban Musa alaihi salatu wasalam niya pa hindi na tumpukan may fara'in na hininin. Alhasil pangagdatan din sa iliin bang siya magkawin pinasak sinsimin si tangan dende duk si tangan lela sa amiyaan us niya pa asa pinapulma-pulma pa ningko pa nilahin ko estel miyaan miyaan asa pamaryaw maraw inat tangan dende pinasak ana hinihin amban kakahinang may fara'ina dumain kakahinang iyan na Muslim mga niya akan makakalene o ka matattoe Muslimah medende pa inda sa amyaan andu ka ilu bang takalegi inbisarainin tinggalanon bi dumain iyan na pangandaakan agama tabi sumagwaan pangandaakan atawan may kakahinang may siya may fara'ina dumain pa inte imag agama Islam atawanin may Christian. Siya do ang may tumpukan Firaun atawanin tumpukan Christian doon pa ente siya Muslim gay makajari siningin do gay makajari pa ente iyan na ilekka na magpailuto siya may kaulamaanin siya atas dua bisara sa jumhurul fuqaha alat tahrim hinaram pa ente parkalato way at tashabbuh man tashabbaha biqawmin fahuwa minhu sinesine pasarupa pasali pasangay ngalekat iyan Muslimin si dumain Muslim si kakahinangan si kakahinangde si pangandatan di ba ente sa amyaan kuya do sa kaula-ula sa iyan do isab insi iliin pasarupa si pasali si duk damikyan nento si tuen pagka kakahinang to muhdathun fid din baha o si agama amban pagkawin pa hindi amban agama nabawa niya hinang paasyakan nila ibahao dumain ang ban agama dumain pa hindi ang ban agama alhasil ko ikaw sa kaula-ula maasik sin agama Islam siga pangandaakan ng Allah subhanahu wa ta'ala duk rasul ni tuos ito ang pinabalik si kao Allah subhanahu wa ta'ala gay pa hindi tinayma duk danan pagkaduan nudusi tawag si ilaw akhirat tukalik sa angkaw. Alhasil to sa ito ang umat Islam in hukuman hinang pa inta sa iliin muharram hinara mo isyaraat agama Islam kung inadalil tasabuto iti ilimyaan gaya ni kalagihan nato sa binisara inabisara si kadweto gaani manamala tala manamala ng mandalil way pagipagdalil din pa inni miyaan si jaman niya tekka si Rasul sallallahu alaihi wasallam dende baya pa ito mag-ella ubus miyaan niya pinene wene dambuwa pa ito sahabat bukan niya takaswaan naban iltamis walau khataman min hadid niya kayo pa nabisan sa apain iyan sinsim no man basi maksud niya nahan sininen duman maksud niya wa si pagkawin pinaasik pa ito sa miyaan in sinsimin sa mahar iyan si dendele supaya pa ito niya mahar niya mahar pati patiha
Niya mahal pa ito Jews, atau ang Quran, sa iliin. Dumay pa ito maksud niyan, iyan pinaasik bahasa sinsimin, si tangan dende, atau si gulamay dende pa ito sa miya. Iyan ubos na kitis pasalan sinsim. Si kadwanin asyab ka, iyan niya wal pangurong, ilella, dahil lupa intampan iyan pagkawin, luon ke sinsim, luon ke painte mian bulawan, luon ke sin, luon ke kapamangan, ina na painte bayuan ni. Natus ituin taga dawabit, duk taga surut. Bangkyo painte murong iyan perkala ininen, kung ito sabut ko ang sinimian, si kaisaan ang aman may dawabit ang takuna fi hududi taqatil khatib. Iyan na subay tag-is sa miyaan mag-andali. Pagyan niya ang patek ka mag-isun-isun miyan lalahin do painti song tamatuanin ni. Yan ang bisap kyo mo sa miyaan. Tawanin magkalagihan sa miyaan. Sa iliin. Subay kaniyaan tag-is, yan ay akatiblay. Yan ay painte mag-andalay. Nabang sa pamima ko kay tag-is niya na inay, sa wala siya na nung. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Sikalun adamul israf wal mubalaghati 'alayha. Gay makajari pasobra isa. Sobra may painte panamalan inamutin ni. Begini ang cair, inday ko bang painte may kinatauhan bin, takalebin. Sabang may pagkatakaleb ko sa niya masih sa iyan. Sikatelu, alla takuna bi syai'in muharram wala sababin muharram. Yan kan jepen nekakan di solopen no fiya na. Subay gay kaniyaan ni namban. Ini na painte bayuan haram. Kung painte may syabu, tawan pa may beer, tawanin pa ito tabiya na jamian mian manadlong, tawag manadlong ni bawi, tawanin ng aso, at ini na ba yung haram? Saan naging hindi? Makajari. Wala bisababin muharram. Ito ang sisabab pa ito hinaram. Si kaampat, Allah takuna min lawazimil khitbah wal siwaj. Duk dumain iliin asal gay manjari kawin magani iliin. Gay baik makajari. Bang pinan asal ininin gay makajari, gay kyo manjari bang gila ingin bu dumain pa tempan ina pasalan may pag-andalay gay bente makajari iliin. Nahangkan jinari pa ente in dehel umban iliin murungan kyo pa ente luon ke dendelay ataw ni matatoy ne ke inaan ne ke. Pagka kita ini nasal masruk, si kita bikemon, asal magkasilasa. Pagka niya ang kasilasa, kahit kasilasa pinihapiha. Sa sumita piha namang sa ingat pangasa kauhin siya. Niya siya sa kalasa tabi'i, kung kalasa sa muslim, kung tinay muslim. Na niya kalasa sa kung pinihapiha, namang kiungurungan sa wano, asal masib, sa wano niya lasa patoket si kao, sa pang paintipuas naman, ito nasal malasa sa ako ay dinin. Atawa ka o sa iru sa pwede sa miyan. Bang kiumulungan sa ano, tanda o ikaw lay, niya lasano, niya pwede lasano sa iye. Hanggang ni Kuya Rasul sallallahu alaihi wasallam, tahadaw, tahabu, mag-urong-inurong kaam, magkasilasa ka mo ito. Natusi ito saya pwede may kantang niya. Ngurong in, yan nalilalay siya matato na gapente ni ala isin sala ne bang kwelo bang painte ine gay pa sobra ampan kwe met saputte ine mani ini nata tu sito bang niya problema puas ang manilian siya al-adulu 'an al-khitbati wa ma yatarattabu 'alayha. Bakas niyo kinadewan pagkawinin
Sumagwa nin niya agi mabaya duwe ang ban painte ni ano ni luon ni ke ang bandende atau ang bandenda. Asa hati tabi mahapinin asal daran maghapin sila hati. Niya pangarta pangurong dehelo ang ban kapa ngawing sinduangan lay niya pa inuan mahar mukaddam tapos tenga maharin tapangurong si dendehin atawan si matak-matak tuinin atawan isap kapangurong ni Kemon sa pagkawin siya makulangin yan betul salan si mahar si kadua yan kwenet sabut kwan sinilay luon ni kinakanlay luon ni kemenia sinsin pangurong atau bulawan pangurong sa dumay mahar iye na magkhilap po si kadua ito sa abang si katagnalay bangkaniaan iyan painte inalahin hangkan igay ni mabaya asani astet udhur syar'i wajib si dende duk si husbani sumay pabalik ng hari wajib butawiya ibutawiya sila hatte pa ine bisan dumain maakul ga niya pa sinara bisan sa atahat amandu ni sila tawanan si dende bang dumandu ni tapi maharin ngeri pa in pinabalik At gadget dewa isahin. atahat do naway bisag kasi sino tagay ang manangit gay makasayo panangit niya panangit sigita pen panangit subay niya miyan dakarot kemut gay makakulay bisong may maghinang sa ilian maksud na subay niya sin so yung sab kagantian kan sa miyan naway burumain na yan ang ban anulay dumain na pa ente ang ban iyan pagbisarahan bisi elew kam hinaw magbisaro sa miyan pa ente yan ungsuranin atawan subay niya atawan subay niya tamarong sa marendehin sayin atawan subay kabuhan asa mismo lalahan subay po yan dakarot lambi-lambi natusi ito ang umat Islam natalak dia magpagadatan agama Islam tala manamalan hanggang gue bayi pasal pengajian TV manamalan pagdialiyang makasabot iyahin. Natuos ito, bang painte na maharlay, kaya binainlay, bang niya asal udhur syar'i, asal kawajiban painte, subay pinabalik, asal ain. Sa mata-mata, asal subay bakas pangurungan niya, subay pangurungan siya. Nabawit taosal, na subay ginantian bayat ni siya. Nasa kadua al-hadaya, iko umurong mo. Pagyan niya bawel hek kape yan men hadiyahin ang badpain tayo mahari. Kung pente may mahar wag magulog yung mahar may 50,000. Ubus niya may hadiyano may bulawan niya may pente magbayuan niya simsim niya ane galang niya may gantong luoy ka pangurong si dendehin atawanan si matato dendehin. Na itu ang pente pinayamtin. Bang yan Hanafiya pasalan pa intin miyan hadiyatu asal kawajiban suwi pa intin pinabalik malaingkan nen bang may taosal kaniya bismillah nih bang Malikiya subay pinabalik. Subay pa inte pag pinabalik, iyan miyaan sa suko, iyan kapangurong may ibang kaniyaan nin sa babanin ang bandente. Baka manlela pa inte kaniya. Baka banlela sa babanin, iya siya pumabalik ka ni. Iya siya pa inte magsababan.
bang si madhab ta Imam Shafi'i wajib subay pinabalik iyene kemon sa suko kapangurong nilay. Madhab ta Imam Shafi'i sikite wajib subay iyene pangurong pabalik pa intene kapangurong iyene lalay pag maksurin na siyen hangkan yang ngurung dukta anda ni nagar ta anda tuhon ay balik sabang madhab Hanabila bang painte ni pangurong lay ko may hadiyalay gini makajari nito ambat ni pinansige nangkan suwe kita para ara daw mangurong hadiyahin delo sa papanangay dan daw pag puspuson la sanon sila helo pa man kadong ni pero niya na pulini nawang sa inyo bo Questel matapit si dalilin, mawasak si dalilin, gini makajari nito, kaul Hanabila. Sampai kaul Imam Shafi'i, miyan ang sikiter din sa lahat. Kung isa iyan, pwede sila nan mapasagin. Sabi ko niya, nagdo, sa suwing inado, pwede mabalik yan. Pagka sa iya, sa mga madhab, na, bismillah, sa gisa, pwede suwing danan may pagsasadlaan, pagsasaan, be. Narupay ko, magsamasin na pwede rin, magsambong-sambong, sa gini, makajari suwing, miyan kahatihan ni manamalan ilupitan to pina idog ubos isa masala ina makajari kayo ngangut maku pagkasikite magkaradya na yapin malam ni lain ni buwasin, lain ni sapiin, lain ni kinahin sibuyas kemon magbelan sa ilaw pagkawin sa baban doon ba't parangit be baka yung pinahapan ng lahi pinahapan ng lahi ataw niya gata stage ni sa pinanangitan sa kami amma ng lahi tawanan amma ng lahi pinanangitan sa upama nupi mulak tibas pagkasan ko Mr. makaryawa iyo maka-amiya pa ito manamalan butason bipinain paano bang daw sa agaran at ahat sa apan manamalan para takawin ni ngani apan tilayan ni nato si tuin magkilap sa kaulamaan iyan gasto sa suko tagastos elo nagsangami pinako si painte usbarende naniya siya pinanagai pagki painte lalaki manalahi sa mapasuti natusi tuin tagasababan din dehin do siya tagasababan din lahin suway tinabla asal magtingaan di sa masabi sa banglapang niya may pasalit daw na sininin si dumain magdaos balay pagki bang pagkasi magdaos balay napigasa kaniya may pegang ano ni niya pa-elect na pinanantiyan ni Ro asal maglando nadarabi sa pain hinang tabi pa sa ADN at ako binan ako ni Ro miyan nga bunawan ni pwede tabuhain mura sa pagbisarahan masala khutbatul mu'tadda sa pinin kulang 4 minit sa tedlo kulang 4 minutes sa tedlo PPB masala numbaw masala khutbatul mu'tadda yan niya uwen iyan pa inta ban me dende tinimanan kewe elanen katawanen mate iyan elanen usya dialeman idda pe nabunya pa no baya ngacoy hati te pante ini peke hato kay kan lahat niya ang jamate lalahi dendehi lalahin atau bahwa jauh tinimanan pag inanda ni tinanay Allahu Akbar pamam da sa suwi hati te happen ini kapag sa importante manamalan mudo ini sikay sa al-mu'taddatu la yakhlu imma an takuna mu'taddat min talaq raj'i وهذه يحرم التصريح والتعريض بخطبتها bangkanyaan yan indendele
Jari pa si Elane mamalit iyahin, haram si iye magandahin. Sali do kayo mag-anda pa inne, mag-anda ko si kao. Sali do binasa dender kaya tarid, tasrih, pwede asal ilapalan ni magtuwi. Sarih, tampal man pwede manamalan asal iya, mabaya maganda ni. Men bang tarid, gaype pa inte, men katauhan may makanak. Sabang may abahin ka sa kinataon ng iya tagabaya. Saan ka ba ito karajiin? Talakon rajiin. Bang katimanan mo dambuwa inlelalay si zaman dendelay tahir lisin eh buga taosal we ini katimanan mo pinagtimanan te kayo. Dumain na dyan maksurin na ang sininan subay ni apelman mo itimanan ko lapal mo hadya pa inini si kita may pinain sa niya pelma may kaya pinain kalayan ng itiman makadari mo sa pelma lait bang naubos painte kalapalan ni sabihan asal kinatauhan ni sa wasal painte itimanan ini pagi panghukuman niyo Allah Ta'ala bang niya makasaksi mga kaliben timanan ko andakon buwasapi si Qadi judge pa ito sa miyan na kanya tahinang ni bangsal sarih tampal pa ito ni pangalapal timanle sabang miyan ta'arin atawanin kinaya makajari taulan na sa dili sa niyat na libang niyat ng timan baya-baya ni Allah Ta'ala pangahisaban niya tawad sa ilo akhir pigit si timan nintad din ako timan minted de bapalit timanante kayo timan minted de pa inune jari pesilella mapabalik sa andanin sa kaikahan pa insikita niman silahat dupisang tuha to sampay si Saudi miyaan katimanan timan minted de dahil sa pag timagberes ng puma atau pinamula na kapi ini ko salah iliin andahan na piin si dilaman iddapi makadari perendahin magpangaringari si andan si Manalani makhidmat pe makadari pe banggay pe limpas iya pa ito sa miyan men idda sindedelay piyate daluhay atau niya magpain kuro inan sinin tuhur atau anin hay inalenan wa alfazu almudad من bahasa Arabin. Heka bahasa Arab magdambuwa lapal maananin opposite. Magano ini tuh Dawan. Baglawan. Kung may jalal. Jalal ini maananin tamanan dia desni. Nia maananin. Nia maananin sa jalal asal hajj manamala. Kung may istara. Melli. Makajari mabelli, makajari melli. هيك الألفاظ الألفاظ التضاد بين أنهم bahasa Arab. Alhasil si dalaman idda pe makajari pe balik ni lian. Saya betul pemalikin. Makajari balik ni ilaparan udah pen balik tene keo. Nah yan automatic. Dumay na sa sumay magsign ka atas pamalik eh. Bilang binalik ni komen si ano. Dumay. Bang dalaman idda pe. Atau bisa niya ka magpain sa makaniyat hadi usbu asal ni andanen balik ni iyan. Yan hukuman sa agama Islam. Nabang limpas isab amban pa inten tello haidle atau tello tuhre tello bulan pa itritad ni. Bubaya iya pabalik pagibain bainuna sugra. Nasubay pa in ilian niya mahar ni niya ni saksi ni niya ni kaya manurkun ano lay pagkawin lay buhato silahat sikite bisan bang inalena ni babalik gaan ni binista pa inili ni natanda pa ente da tanto tahati parkala ilian dukulang nan mahatihan kita natu situ ko ni pilihan ko asal tamanan importante manamalan si parkala ilian pagi magniat ko pa inu halal si kau itu kau haram hati alhasil parkala tu dua itu men parkala Lampung buah pa itu manamalan hanggang suwi nati babalik kita al-mu'taddah ko ni pilihan lay haram mamak anda suyahin si dalaman idda pa iliyan
bang painten lumpe sabang iddatul wafat masih song sabutte pede si alen andan PN bisa dibakas ketimanan ni tedde masih pede aleman andan atau ano yung sab katimanan no ini mintello banat baynuna kubra ko ini magpain ko kanan timanante kayo isa ni bang sa kayo ngalapal balik timanante kayo dua ni bang na kayo ngalapal balik timanante kayo mintello ni gay halal sikau in andano na iin malaimkan in suway bakas taga ilallah bukti ni mana no ilanin sa bisan may pain bakas taga ilallah in andano lay suway bakas taosa o ilani ilani si kaduwahin ilani pain si kaduwahin uy bukti ni mana ni pain to sa amingan dumain hangkan painte supaya kayo painte baya pabalik sa andano lay mag-isun-isun ka buklalah pinin kawinanon do ganda kung may us bang ka bakas kinawin ni o bakas taosal ni timananon ni us pakitun ni balik anda ko diyan balik bang ubus pa ita idanin sa pagkatut ta kaidan sa mas pe covid din sa nayan pa ita gi makajari talakbain bukay kana to sila masi paata parkala to buye pe pain magdambuwa do kelano pa mintello ni bakas katimanan mo ini na ina rasien haram minangli ini gua ni zina hibe waliyadu billah nakan suy hati te bina in pa inde agamahin hati te perkara ini pamayam no lampung no diki-diki do sahat di mana-malan impak nito bo hati tu pa inde mana-malan ya agama urus ne siapa ni Telur 4 menit. Telur 4 menit. Ia bete khitbah من المعتدة خدمة المعتدة كيف أنت مقجاري إيه أومس إساب bang yana khitbah sa katalulay yana pa inte timan makatiman inintello miyaan makajari silella pinasa mag-anda ko dalaman idda bi'id mag-anda ko sa miyaan so gay pa inte makajari bang pa inte asaan dia ganti kaswim mag-anda ye pagay dumay niyan miyaan deleman kengkeman ini anda tak nai pergi puas ne nanti manteluhin kan ane bekat ne mani sa pergi idda men bisah na siin bang beteng puas iddanen bang anak ni bang ga beteng 3 bulan tahun 3 haid al mu'taddah min wafatin aw talaq ba'in bil-thalath أو بائن بغير الثلاث كمن طلق زوجته على عوض الخلع الخلع ini entah mana-mana masalah masih tahu insyaallah ini idda isab mati ilanin atau yang talak baik kalau sebut ku si delumian talak min delu atau yang tulak kelasa ini entah masalah ini nang sini nih hek ka manamalan hindi ko maghapit sa lahat atawan mag-iin ni pil ni pa ito nakalit sa lahat ato situen iddatul wafahin piyate 4 bulan 10,000 natarabbasna bi anfusina 4 ashhurin wa 10 mian 4 bulan do 10 elew. Iyan pa ito mga beteng. Ang beteng, mga anak ni. Puwas naman ede. Usinang dadahin sa bang hinabu. Mati ilanin. Gaya makajari, paluwas doon malumaan, magtuy. Pero ada meluma, tiglanin ini. Makajari paluwas. Sagi makajari maghamot-hamot. Di makajari magpulma-pulma raho. Makajari.
Mga kay makadyan. Sige, ganiya miya, ang gamate, lahin, spray, tuos, barangin. Payat nito. Pagtoy, sa niya. Na ang pagbulan eh, dok sa po elew, yun ang turang TV. Sana ayan ang Islam ang kapel, subay kapatutat subay hinato at TV, ang pagkalas. Ubusin na pe, talakbain, bithalas, kung natasabot ito, baynuna al-kubra, inalena, no, siya fukaha, ng talutiman, at tawanin ng khulu'. Iyan eh, miyaan tulaklasa. In magtulaklasahin, jais. Kung siya hadith, Imra'atu Qais ibn Thabit, radiyallahu ta'ala an. Makajari. Subagon taga-aturan pa yun. Tuman keman sa suko makajari, way pa inu mutlak sa niya ano katuran niya. Pagyan niya, when kamumuhan, bangay ba kasi abroad nirendehin, makipat nila pa ito sila lahat, mag-kemon na sa amiyaan, mag-ipat na anak na magtrabaho, pagtekala hinuga, pinahin, tiya ni hugno, hindi ko magalahan kao, hindi pa makajari, sama si tasabot insyaAllah, pwede pagkalain. Bisan makajari, in hukuman sin al-khul, tukaturan na siya. حكم التصريح أو التعريض إذا لم يجز له ذلك سنجي سبوت تنين فسنو مسألة الخطبة على خطبة أخيه ما سبت يوم أندا situnang sawe no. Baru kanya makapit siya kita eh. Bilalihan. Menghabal lel. Nabi siya duwe. Bilalihan. Abang bugay. Natusi itu en. Kaya may siya ahlul ilm inin mekhalan niya. Sika isa makajari an ta'adhana liwaliha bitazwiji bang na mag-idin sa mga dende alhasil bang mag-idin na pinala kano pinala parang supatan o tagnain ubus ni ganyan bakas mag-anda baka magpatilas baka magbisarap and sa mga mag-init na piwen magpasti us buka petanto ta katawan pa ito niya napaganti ng buha payon sa marendehin na taon na asal walihin makajari ni okay ganyan problema ni atawanan isab gapay da magjari gabi tinahima iyan pwede makajari owas lang po yung magkahalan lay bangga katauhan niya ito mag-anda us po mag-anda hati pa yung buhay ng isab natusi tuan makajari يجوز أن يخطب إذا جهل الحال لقصة فاطمة بنت قيس ولأنه إلى الآن ما ثبت حق للخاطب الأول ولأن الأصل عدم الإجابة الحاصل توشي tuan makajari si yene mag-anda si kadweli bang yene gak kinatauhan bekahalanin kuwala si kisah Fatimah binti Qais gak kinatauhan bang miyan tinayma kaya atau bang gak kinatauhan pa bang niya maganda atau bang niya pasuno la yajuz di pa ito makajari giro pa ito makajari miyan mag-anda bisan jahil kahalan laype kim makajari kuwala si hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yakhtubu ala khitbati akhihi di makajari mag-anda si yan pa inte miyan tunang pungto na ini iba itu makajari. Nadampu ang pag-iliin bang sa upama maghapin in parkala tu butaan dah kuwe ni sa amihan pag na jumhur al fuqaha sahih in kawinle sumawan magdusin lillahi usbani magdusin
Nagini sa butte, bisara man makasunulay, kagini na sa bisara makisegin, niyan qawl al-jumhur, magduse ba inte in lela mag-anda, si tunang iyene sa amyaan, kung tinainilay, buta kawin siya, sa kawin nilay sahih. Magbida pa yung tunang kahit sabot kung sinilay, yung kinasahan, kung may kinasahan doon niya, ay siya lang ni. Kinasahan pero hindi, pero sa tunang yung siya sa bakit magbisara. Nailian ng ban kwe pangadyan ten bi si kuhap-kuhap ininen gero kapag patahaan duk niya pagbalikan duktaha pa inte moduto gay makajari pagtuy inubos pa inte sa amin kalo-kalo maglamugot sikita mi pakaniya asa subay hinati siya pinagbalik-balik pa inte sa amiyaan yan ang moduto kaya importante yan naman amalan si yan anak iyakan bisan ba anak iyakan anak muslim miyaan nginga pasaran paglola kibini kalo-kalo niya umatag siya ko ini subject malumabele bang paintapat hinalian subay hinalian bang pat hinang subay hininang bang niya pagduruhanin nadugay ni painte ini miyan magduruhe magsyukur sikaam kemon pahadir si ini kapinin sikaam ini mayam live salam doa ako salam doa kami kemon binaan ng pan ini Islamic Center Shamal Riyadh wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.